米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。u nanu ijer no fang zalai ahlingo go sapit lemak ida do ngayai ahlimak， 靠着圣灵的力量行善。Sarika kama pulong平安。Malatzai kita a milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。I sakatusa a Timoti sakatzai atzefang sepat ko savau a tusir suar sa kauya iraai I faluzua ita a fangzalai ahlingo ko sapi immer iso tuya nipa junohan I tiswanan a suolinai a suar saan， 要借着住在我们内心的圣灵，持守那托付给你的美善。提摩太后书第1章第14节。Sarikakaau u jitulasai ku ulah no falujo atau ijer no mita saka maucur no kawas ku fangzalai ahlingo amitlama ititaanan amilahci to sualinai a suar ningra atau sakac ijer ita ami palusiang to ulah no tapang。 我们的爱心和能力有限，所以上主差遣圣灵帮助我们实践他的真理，并且使我们有能力传扬主爱。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangau mapaferi isu kami do pahlamaay hananay a fangzalay ahlingo amalu ichel nuniam amitlemak do masa maamaanay a ngaayay ahlimak do sakaliel ko ngangan numiso ado sakalemer no tamtamtao。 主啊，你赐下圣灵成为我们的帮助者，使我们得着力量，行出各样美善的事，使你的名得荣耀，也让许多人蒙福。Pakai ni I daramaanay ang ngangan no tabang ji Yes Kristo a mitolon。 Amen。 Nanay mapalemer no kawas kiso， 愿上帝祝福你平安。